mentang ini peka eka klub Indian Super League kabariu sepatam nabarok ki khat artali ki klub Indian Super League mentaga samoy arhajar arpeulai arpeu sau kaban sedang nadu ka arpeu arterik umanai September batkan kod adu umanai balai jong senam arhajar arpeu sau kabak khat ar kadega Jamshedpur FC kabadega klub naga jella Jharkhand kabala seng haus nem arhajar khatnyau ka Jamshedpur kalayo banra ya ka Indian Super League Winner Shield haga samoy jong senam arhajar arpeu ar Henry hadu menta ka klempat long ka ladu jong ka Indian Super League ka jingdon pisa jong ka Jamshedpur FC bentau senam arhajar arpeu lai kalong arpeu sau kulur tengka kabak khadway kadeka raw kelas Punjab kabadega klub naga jella Punjab kabala seng husnem arhajar arpeu bat kadega klub ka baningkong bankiu naga I League syaka Indian Super League hadin bagalalong kaladu jong ka I League ka jingdon pisa jong ka raw kelas Punjab mentau snem kalong arpeu pra klur tengka kabashpeu kadega Chennaiyan FC kabadega klub naga jella Tamil Nadu kabala seng hosnem arhajar khatsau ka Chennaiyan FC kalayo banra arsin ya ka Indian Super League kata hosnem arhajar khatsan pada hosnem arhajar khatnyau khatpra ka jingdon pisa jong ka Chennaiyan FC menta hosnem arhajar arpeu lai kalong lai peu kulur kaba khandai kadega North East United kabadega klub naga Thai North East jong kari India kabala seng hosnem arhajar khatsau bat ka North East United ka klempat yo rung final ka Indian Super League ka jingdon pisa jong ka North East United mentau snap kalong lai peu pon henriu kulur kabapra kadika Hyderabad FC kabadega klub naga jella Telangana kabala seng house nam arhajar khat khandai ka Hyderabad FC kabadega klub kabala mi bujili haga jaka jong ka Pune City haga jingle kai Indian Super League bat kalayo ra ya ka nam ladu jong ka Indian Super League dei haga samoy arhajar arpeu ar ka jingdon pisa jong ka Hyderabad FC mentau snem kalong lai peu lai pon riu kulur kabanyau ka dei ka East Bengal kabadega klub naga jella West Bengal kabala seng nadu snem khat khandai spa arpeu Henry kala sedang banile kai Indian Super League dei nadu ka samoy arhajar arpeu ar Henry ka klemla banile kai bha hakini ki artli ki samoy jong ka jingle kai ISL ka jongka ka jingdon pisa jong ka East Bengal mentau snem arhajar arpeu lai kalong lai peu sau pon ar kulur kabanriu ka dei ka Odisha FC kabadei ka klub naga jella Odisha kabala seng house nem arhajar khat khandai ka Odisha FC kabadei ka klub kabala mi bujili haga jaka jong ka Delhi Dynamos haga Indian Super League ka jingdon pisa jong ka Odisha mentau snem kalong lai peu sau pon sau kulur kabasan kadei ka Bengaluru FC kabadei ka klub naga jella Karnataka kabala seng house nem arhajar khat lai ka Bengaluru FC kalayo banra shisin ya ka Indian Super League kata kadai house nem arhajar khat khandai arhajar arpeu bat ka jingdon pisa jong ka Bengaluru FC mentau snem arhajar arpeu lai kalong lai peu pra pon ar kulur kabasau kadai ka FC Goa kabadei ka klub naga jella Goa kabala seng house nem arhajar khatsau bat ka deru ka klub Indian Super League kabayora ningkong ya ka ISL Winner Shield house nem arhajar khat khandai arhajar arpeu Henry ka klempat yora ya ka nam ladu jong ka Indian Super League hadu menta ka jingdon pisa jong ka FC Goa mentau snem arhajar arpeu lai kalong lai khandai pon sau kulur tengka kabalai kadai ka Mumbai City kabadei ka klub naga jella Maharashtra kabala seng house nem arhajar khatsau bat ka Mumbai City kadai ru ka klub ISL ka baningkong baniora arsin ya ka ISL Winner Shield bat ka yora shisin ya ka nam ladu jong ka Indian Super League ka jingdon pisa jong ka Mumbai City kalong sau peu sau pon riu kulur kabaar kadai ka Kerala Blaster kabadei ka klub naga jella Kerala kabala seng house nam arhajar khatsau ka Kerala Blaster kadai ka klub ka yorung hadu license syaka final
kadau snem arjar khat sau khat riu bat arjar arpewe arpewar Henry ka klem la berpen job ya baro laisen ki jingle kai final ki jongka ka jingdon pisa jongka Kerala Blaster kalong sau peu pra klur tengka bat kabaning kong ka klub ka berius pa tam na baro kini ki khatwei teligi klub Indian Super League menda ka samoy arajar arpeu lai arpeu sau kadai ka Mohon Bagan Super Giant kabala seng na du snem khat pras pa prapu kundai bat kaderu ka klub ka barim tam hadeu ba Asia menshwala tip eka kum ka Mohon Bagan bat de husnem arajar arpeu hadin bagala lej ban penyaso syaka Indian Super League ban tip eka kum ka ATK Mohon Bagan badai haga samoy jong snem arajar arpeu lai ka ATK Mohon Bagan kalayo ra ya ka namla du haga sin ka badengkong haga jingile kai Indian Super League ka jongka bad kadai ka sin ka balai nang benta ka Atletico de Kolkata bad haga ni ka samoy arajar arpeu lai arpeu sau latip ya ka ATK Mohon Bagan siaga Mohon Bagan Super Giant ka jingdon pisa jong ka klub Mohon Bagan mentau snem arajar arpeu lai kalong riu peu khandai pon khandai klur tengka bat katam hadu arpeu wei klur yaga Kerala Blaster